Java ya mapolat na makayachina na sulibat. Sakatutsu akajamdaman na uraja supui na kainwa cemas. Imazai tua Isaya suratan. Imazai tua 50 katu aro akayan. Imazai tua itakaran patutapuru katu sepatakaran. Isaya书58章1节到14节。Ibu wa cemas. Pasi atsawa arau awa paro padapa. Maya letep. Pasamaravi aku pinili a ta'ala-ala. Toa pasari-sari unia maju. Dia maju dihai-hai canuakan. Tu ada banga. Aicu na tengera ikin toa jaran nua cemas. Aja kuni pasususu toa nama papa mama wa kakudan. Saka kiparerain toa pineneta kakudan. Ayaya tia maju wa benarung. Au salinga tia maju tuku patavrakan toa nama papa mama wa pineneta kakudan. Toa sivaran nya maju wa kipasemara tu maru na masirvana dehai tianoken ayah. Manu kivata a Israel sau-sau. No ini katena kini sasusuan nua cemas. Sikuda tina parabai. No ini katena pasusunan ni maju. Sikuda tina kisula ayah. Pai ibu wa cemas daya maju. Timum para varavaimun sano karakuda-kuda tuanu kinasalinga sano zeti ya paki paura amarakano paka sensengan sau-sau. Hanu pina arabayan sika jaulan nua na reminku ta nu nakuyan. Pai marivu-rivu angamu majajuku-juku rangamun au aichua namaya tutsua sipa arabayan aki uri sibarana makiranda nu aku ki aung canuaken no paravaimu ki kaparakmun ki maju na ramurumun maru vusyaranga nu akasua uri pasa maura ganga no si sekama sika pulu-pulu kawa sano vusami toa avu sano erengi zoa au aki mawana shua no pinaka paravai no mayato tsui tena paravai darat tena karavai sakamaya ayayamu na pai lakwa aku kinasalinga paravai namayatu tsu sorapu wazwanu si pasarapa-rapa itu zuma kisikis katwa na sajirung pakaujung so adai ya zezeten pasarapa ya sau-sau pakavuli tuanu rima maraka matsula-tsula sau-sau suulevan tuanu uma marka nekano uma na semalimisi ya sau-sau pakavai ya marka sau-sau nekano shikawa maya dema ini toa ki aung noa marka no sungulan no maya to sumun aku kiliva kita numu ki maro teralanga noa semdas-dasa adawa pazar-zar ta numun pai ki mengwa isau nini anu pi ai au kumali ya nungida tara izwa kena ita numuna lema kelake pasili-ili ta numun no inurimun taraku kirandan no ki au ngemun taraku no lawi sakamaya no patizwa mun tuanu pasarapaya amazet tuanu kirivuan tuanu penuar tua zuma sau-sau no
pakanan mereka na macula sa kabutu mereka na semalimisi cau-cau jam-jaman i paringul janumul ki mapawarit masang ulalan jam-jamat ki mapawarit masang muada-adaw uri remu usaken cimior janumu saku pawaimu tuanu pinaka tijuana sangwangwa kakanen tuanu sika mepupisuran sanu kana sulivat saka maru mawanangamu nazwa kina metaadan wuma masan inika kakulikulian wuma saka maru inika makuli-kuli tadan uri rimingdi lemun pachker tua rinevula ka sitwaya inalan pitwa kaizwana pa irad anu ngadan uri kipa enetan noa tevri-vri la cau-cawa masanu linindilan pachker tua na malekuyanga vendiut katwa marka wuma aya ibu cemas no sinamparawa sa sisekezana adaw sa no pasusui sa ini kamuna kipu sensengan tuanu sensengan no na semampazangan mun taisua na masamparawa sa adaw sa ini kamuna vaika teala akipu sensengan maro ibu tua nekano patarvan kimuna gemaugau tua revan akamasitanwaken uriku penting mun semam nama paalai tua ikatsawa nanga au kimuna izwanga mapuzanga-zanga izwa tua zwaku sini papu kajunangan tuanu sevaritan ati Yakobo tiakena semasa na pasemarau tua patara aichu aya aichu kainua semas satu suaka jam-jaman asini pupatarwan janjen 上主所要的进食。对生活在现代的我们来说，这段经文中的进食也可以替换成各式各样的宗教活动。我们应深刻反省，当我们参与礼拜、聚会、服事，投入敬拜、赞美、祷告、读经、听道、奉献等宗教仪式等，我们的内心深处是否带着追求回报的动机？当参加的宗教活动越多，我们的心是离上主越近，还是离他越远？我们内在的属灵生命是否与外在的敬虔一致？但愿我们还能记得，上主所喜爱的进食与敬拜，不是任何外在的形式，而是我们能真诚地跟随他，照着他的话语和心意而活。Sinaya tutswa ka jaman-jaman, saka tutswa ka jaman-jaman, arujakin menemin jayau。我所参与的宗教活动是否为自己的生命带来真实改变？Sinaya janjin tutswa ka jaman-jaman, arujagi galuina kinumnem, saka lajina gemalu kinumnem, saka inuli。上主，求你使我明白你的心意，不让一切的宗教活动成为我遮掩虚伪的面具。当我信仰麻痹或迷失时，求你将我救回，让我回到信仰的本质，顺服与跟随。Mali-mali ania kamay taribabaw ania kakilingan ti Yesu Kristo. Samas laso linalwaya ko binarungan. Saka na makakana na taralway to na maralway to mana susini padajikatan wamen. Leka mana na masitwa to anya akamudanga to anya ki ila tayaw. Orinamake mana masitwa to anya ki parain tanusuna parorao. Samas pasilingwamen
Arui nama kai menama siswa tuanya kina tagila nama saru canusun. Saka arui nama kai menaki parai aki jajaran canusun para raut. Ayah kana inuri ku inuri pakata songadam ti Yesu Kristo. Amen. Sakatu suaka jam-jaman aca sinupu aca kinaralua ya pada jekatin aca cemas. 上主所要的进食行了呀。Masarokan cara na para bayangatin tuaca si dihai tayau. Saka aichu aca si dihayan tayau aca si para bayan akina makaya na makaparain tua warung no semat no ya. Masijua tuaca pena uridan amasaro apena uridan na kiparain apena uridan na pasusu tua mana kai no semat. Nuna matazwa manarina na kipakiama tu amana warung no semas ayah ya pas semarau tu suaka jama-jaman saka latina na pa enet latina na talaidir tu aja semas latina na talaidir tu amana warung no semas ayah ya pas semarau tu suaka jama-jaman 上主所要的进食行了呀lekatina na asma pak turun tu aja nama tu soa sini pada jika tenua semacam tin tu soka zaman-zaman saka mawane choku sini pas marau tin nama polat saka nu ijo ini kan nama dongwa aku sini pas marau lamana na pajeka tanga mapolat ay kana pas marau saka mali-mali la jenana suliva tu suata kini adawan taja ping an